I zdravo svima, i u današnjem videu ćemo da razgovaramo o top 5 mojih underrated filmova. Dakle, to su filmovi koji ja mislim su uglavnom podcenjeni, u smislu da su jako dobri, ali da nisu, da kažem, dobili toliko pažnje koliko zapravo zaslužuju. Mislim, možda ste već i gledali neke od ovih filmova, ali po mojom subjektivnom osjećaju mislim da nisu toliko cenjeni koliko bi trebalo da budu. Inače, imam celu listu od 60 filmova koji su podcenjeni, ja sam izabrao 5 da napravim moje video, bit će dole u opisu videa naravno link za celu tu listu na mom Letterboxd nalogu. A naravno, pre nego što krenemo, obavezno se pretplatite, uključite notifikacije za još ovakvih videa i naravno da krenemo. Ovaj film je podario jedno od najboljih bioskopskih iskustava ikada. Slučajno sam naišao na trailer i željno sam iščekivao njegov izlazak u naše bioskope. Reditelj Ilija Naishuller se zaista potrudio da svoju viziju u potpunosti prenese na veliko platno. Inače, on također ima svoj, da kažem, rock band pod nazivom Biting Elbows i za jednu pesmu su snimili spot skroz iz prvog lica, baš kao i film. Čini mi se da je odatle dobio ideju za film. I žao mi je što Hardcore Henry nije doživao toliki uspjeh koliko zaslužuje, ali mi je drago da je Ilija nastavio da režira, jer je uradio izvrstan posao sa filmom Nobody koji je izašao ranije ove godine. I ako želite vidite moj brzi pregled za taj film, bit će gore u desnom uglu i imate na kanalu. Bronson je jedan vrlo čudan i upečatljiv film. Od prvog puta kad sam ga gledao, me u potpunosti oduševio i postao mi je jedan od mojih omiljenih filmova. Reditelj Nicholas Winding Refn je zaista uspio da uspostavi određen tip veze između publike i nastavnog lika, stvoriši tim postupkom i vrstu veze između nas i njega. Tom Hardy je ovdje dao performans svoje karijere i iako ima još nekoliko intenzivnih uloga, ovo mu je ubedljivo najbolje. Vidi se da je u potpunosti shvatio lika Bronsona, odnosno Mike Petersona, i ušao u njegovu psihu. Obično kad se govori o Refnovim filmovima, se govori o filmovima kao što su Drive ili Pusher. I oni su isto tako vrlo dobri, ali Bronson je ubedljivo najviše podcijenjen. Reditelj Shane Black je vrlo brzo postao jedan od vodećih scenarista u Hollywoodu, napisavši između ostalog kultne filmove kao što su Predator i Lethal Weapon. Dvoumio sam se da li stavim na ovu listu umjesto ovog filma njegovo delo Kiss Kiss Bang Bang, ali mislim da je The Nice Guys podcenjeniji od tog filma. The Nice Guys predstavlja simpatičnu komediju koja je podcijenjena prethodno napomenuti Lethal Weapon ili čak 48 Hours. Zaista mi je nevjerojatno kako film nije bio toliko uspješan, pogotovo jer ima odličnog reditelja, Polaka scenaristu i poznate glavne glumci kao što su Russell Crowe i Ryan Gosling. Zaista preporučujem film Nice Guys svima koji ga nisu gledali jer itekako je, da kažem, predstavlja dobar miks akcije i komedije. Prvi put sam ogledao ovu genijalnu komediju sasvim slučajno i oduševila me. Na savršen način opisuje, kritikuje, ali se i šali na račun raznih, uglavnom u najmanju ruku neprijatnih pojedinosti života u Sovjetskom savezu. Bavio se, da kažem, jednim delom načina na koji se vrši turbulentni prelaz vlasti i na koji način se ta vlast delila između članova partije. Reditelj koristi direktnu i indirektnu komediju kako bi stvorio karakterističan svet Sovjetskog saveza nakon naslovnog događaja. I pre nego što pređemo na prvi film, evo dva počasna pomena. Žao mi je što ovaj film nije toliko postao poznat, jer je na prelep i, da kažem, tragičan način prikazao najbitniji doba života velikog umetnika Vincenta van Gogha. Willem Dafoe je prevazišao sva moje očekivanja i još jednom je dogasao da pripada u najvišim rangovima u kojem jedan glumac može biti. Ovaj film definitivno neću više gledati, ali ne jer je loš, već u potpunosti naprotiv. Svakog momenta se sećam u potpunosti jer je toliki utisak ostavio na mene. Ako neki film definiše miks horora i westerna, onda je Bone Tomahawk taj. Nisam siguran da li takav žanr uopšte postoji, ali posle ovog filma bi definitivno trebalo. Zanimljivo mi je kako je film nije toliko poznat jer mislim da je itekako specifičan. Alfonso Cuarón je više puta definisao filmsku umetnost. Prvo je promenio način na koji shvatamo Harry Potter filmove sa trećim delom Zatvorenik iz Azkabana, pa i kasnije prkosio granicama specijalnih efekata sa filmom Gravity, ali između tih filma se pozabavio naučnom fantastikom, koji više nije fantastika, sa filmom Children of Men. Cuarón je ovim filmom definisao reči kao što su očaj i beznađe. Svakim momentom je svet u filmu u sve gorem stanju, dok likovi pokušavaju da pronađu svrhu svog nemilog postojanja. Clive Owen u glavnoj ulozi me i dan danas oduševljava, kao i svi sporeni glumci, uključujući Michaela Caine-a i Julianne Moore. Skoro sam opet gledao ovaj film i zaprepastila me činjenica koliko se detalja poklapa sa trenutačnim stanjem sveta u 2021. godini.
Children of Men je podcenjen onoliko koliko je kvalitetan, a i tekako je kvalitetan. I nadam se da vam se dopao, da kažem, malo brži video nego obično. I ako jeste, naravno, ostavite u komentarima da li ste gledali neki od ovih filmova, naravno. I naravno, obavezno se pretplatiti, zapratite me na Instagramu, username je TiovanSam i možete me zapratiti također na Letterboxdu, bit će link za svi ti linkovi za te profile dole u opisu videa, a do sljedećeg slušanja ili viđenja Jovan Semi se odjavljuje.